abagwanyije isezerano Imana igiye kubaroha mu nyanja. Niba uri umumama, niba uri umupapa, niba uri umuyumbe, uwagwanyije isezerano ry'Imana, hari ibyo Imana igiye gukora, muzabibonesha amaso yanyu. Ni igihe data guhaye amahirwe yo gusaba Imana imbabazi kugira ngo uzinjire mu gihugu. Kandi Imana izubaka igihugu nitumara ububyutse Imana yavuze bwuzure. Nibumara kuzura, abantu bazakizwa bakwiza ubutumwa. Tuzoba twiteguye kugaruka kwa Yesu, tuzoba turiho dutegura kugenda mu ijuru. Si ukubaka igihugu cy'umurenge, ahubwo ni isezerano ryuzure kugira ngo ububyutse. Niyo mpamvu mubona ububyutse bwagwanyijwe impande zose, ariko bugiye guturika. Icyubahiro kizaba mu banyamurenge. Umunyamurenge azagira agaciro gakomeye kuko bagwanyije kenshi barihangana. Imana isa n'iduteye umugongo, ariko igiye kutugarukira n'imbabazi nyinshi. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yaranejereje kuvuga ngo abazungu bazaza kubera Imana yacu ngo baze bapfukame, kuko ngo hari igihe bacecetse. Imana yacu irazira tugwanirira. Amen. Haleluya. Haleluya. L'arte, medila eronzi vidilarite. Saoni lariteste. Haleluya. Haleluya. Oh! Indege zizoza zikubitanamo. Hariya mu mibunda hubatswe. Imana yatubwiye ngo hazubakwa amazu y'ama-etaje, mu mibundi zubakwa bikome. Hazubakwa ibitaro bimaze nko mu mahanga, baza kuvurirwa muri ibyo bitaro. Haleluya. Haleluya. Mwiteguye se muzoguma. Reka nsabe Mataya dusomere muri Yohana ibice 15 umurongo wa 16. 15 umurongo wa 16 Yohana haravuze ngo simwe mwantoranyije ahubwo nijo batoranyije, kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo Umwami, twongeye kugushima muri uyu mugoroba, umugoroba wo guhimbaza izina ryawe, umugoroba benshi batakiriho, umugoroba udasanzwe tutazongera kubona ukundi. Rero duciye bugufi kugira ngo ushigwe hejuru, Umwami Imana. Turasaba Imana kugira ngo zibane natwe. Twebwe ntacyo twashobora gukora tutari kumwe nawe, ariko duhamagaye imbaraga z'ijuru kugira ngo zihagarare zidushoboze. Twebwe Mana dukoreshwe nawe, ndetse n'abagiye kumva Mana ubaha amatwi yo kumva, kuko abantu ntibakicyumva Imana. Abantu bafite amagambo bumva, ariko wewe Mana nyirijuru nk'abana amatwi yo kumva, kugira ngo Mana ijambo ryawe rigire imbaraga mu mitima ya benshi, kuko ndabizi ko umwanzi ahagaze kugira ngo ibashe kwiba abantu ijambo. Ariko muri uyu mwanya turategetse abantu imitima y'abantu ibashe kumva ijambo ryawe, guhera kuri twe dutangiye gushika kushoje Mana. Reka ukuboko kwawe kukomeze kugaragare, tituboneke we uboneke, tituvuge we uvuge. Ababicaye bose ijuru ryuguruke ku buzima bwawe mu izina ryawe, kuko twiringa imbaraga zawe n'ubutsinzi bwawe. Asante kuri umunyembaraga, asante Imana gukomeza kudufasha guhera dutangiye gushika dusoje. Turashima yuko Mana uzumvishe kandi ukabikoze mu izina rya Yesu. Amen.
Haleluya. Turashimira Imana. Imana ya Isiraheli yadushoboje kuva mwaka urangiye. Imana ibaha umugisha. Twari tuvuze ngo dushimiye Imana. Imana yaturinze kuva mu mwaka ushize, uko turi mu mwaka mushasha. Siko? Imana yaturinze muri uwo mwaka ushize, ikabana natwe. Benshi barapfuye, n'ubu turi mu kiriyo. Mundebe. Jewe ntabwo nzoza nsenga ngo nimara nemerera amapepo. Tibikunda. Umuntu uhuga ndamuvuga mu izina, n'uwo ntavuga mu izina ndamubwira ngo haguruka washakuje cyangwa wabujije umutekano. Inzu y'Imana twayigize nk'ikintu ukora icyo ushaka, nuko turenzeho duceceke. Jewe siko nahawe, ntabwo ariko nahawe. Icyo Imana yampaye nzogikora neza kuko nzokibazwa. Ntawe uzokimvugira, ntawe uzomburanira. Imbere y'Imana nziburanira. Ntabwo rero gusakuza mu nzu y'Imana ari byiza. Urasakuza nkuvuge mu izina. Uzamure. Bamukeneye gusaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Ariko mufite intege nke bikomeye. Kuvuga ngo umwaka turangije ukwezi kwa mbere. None uko umwaka uzoja kurangira bimeze gute? Shaka, urumva bidakomeye? Haleluya. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Twari tuvuze ngo turishimye ko Imana yabanye natwe muri uno mwaka ushize, tukaba twongeye kubonana mwese mukiri bazima. Imana yo mwijuru ishimwe. Haleluya. Kandi tukaba duhaye pole n'ababuze. Kuva umwaka utangiye hari abapfushije, ariko kandi Imana ibaremeshe. Haleluya. Kindi turashima kubw'ikaze ryanyu mukomeje kuduha. Bibaza hano Methodiste ntabwo ndasaba ivuga butumwa ngo bampakanire. Imana yo mwijuru iha abashumba umugisha ko muba mwatwemereye mukaduha agaciro guhagarara imbere y'abakristu. Hariho abataza bashobora kugatanga, ariko kandi kuri mwe mutagakomeraho, titwabura kubashimira. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ese murishimye? Mufite ikihe kibazo? Mufite ikibazo? Mwaje mutari? Igitangaza. Ni jewe ufite mikro. Amen. Sinzi abakristo biki gihe ubu nyine iyo tuje gutarama, hariho ababa baje gutarama, habariho n'abandi baba baje kugwanya igitaramo. Igihe rero uje gutarama nti wibere maso, utaha gutyo nkuko waje. Amen. Rero mureke dutaramira Imana, tunezererwe Imana. Siko? Ntabwo woreka kuja mu bindi. Uba abanyeshuri ko bafunguye, abantu bari muri stress z'amafaranga, hariho abatarayabona, ibibazo ni byinshi, ariko Imana waje gutaramira iguhe ibyo ukeneye mu izina rya Yesu. Ariko kandi tunezerererwe Imana. Amen. Tarura intekerezo zawe, twumva Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Rero Imana ibaha umugisha. Haleluya. Kindi ndashimira bene data twazanye, mukozi w'Imana Irakiza, baza batwakira Nyakivariyo twagiyeyo, n'umukozi w'Imana Rutebuka hariya, bose n'abakozi b'Imana twemera. Imana rero imuha umugisha kuko yatekereje Methodiste. Yarabimbwiye ati pasiteri twarasenganye, tindifuza kugera Methodiste ariko umvugire nsabire, kuko we uri apotre. We ufite titre wenda nuvuga bizumvikana cyane, ariko iyo umusaba nawe nta kibazo cyari kubamo. Ariko kubera Irakiza ari inshuti, nabohotse cyane kugira ngo mbwire pasiteri nawe ntizamugoye. Mu by'ukuri
turakwiyegereje hano. Wagize neza gutekereza metodiste, kandi n'abashumba mwagize neza kubyemera mukamwakira. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Turakwiyegereje, ndishimiye kujana nawe ku musitari. Ndamukozi w'Imana Rutebuka n'abakozi b'Imana hariya Nyakivare baza bagira neza. Rero Imana ibaha umugisha. Haleluya. Kindi buri konje hano nza nsanga Mandela adahari. Buri konje nza nsanga Mandela adahari. Sinzi niba ari ivugabutumwa ari umuhamagaro waremereye, simbizi. Niba ari ukugenda nyine gusa, ariko si nkaho ari munini cyane. Amen. N'umukozi w'Imana ndizeye buri konje hano sinza mbabona. N'agasore nzanza hano nari nkumbuye gutaramana nabo. Rero ndishimye kubana nawe. Haleluya. Tumukaza mukomeza kugenda cyane, nuko mbabuza nanje iwacu nanje barambuze. Ariko kandi nyine uzukenera babandi nyine nawe uzi cyane, iyo uje iwawe uzukenera ngo basange. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe. Muza mwakira, tunezererwe Imana ya Isiraheli. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. So Mr. namwene data ndawiyegereje. Amen. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Tuzamure data icyubahiro. Yego. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Imana iguha umugisha. Amen. Haleluya. Soliste najeho tambira Imana gatoya, hanyuma kubera ari nje watangiye ndakoresha umwanya muto. Uwahagarika Imana imuha umugisha cyane. Ngira ngo mwabonye yansabye Bibiliya, nta muntu uzuntwaza Bibiliya. Ni umubyeyi wanje, ariko hano iyo tugeze hano tuzatungana. Hariho abavuze ngo se ukwiwe ngo kiriya kamera kira ukiwe ndiyo ruha yihangana. Sinoruha tawuzi ingota hari uzitwaza undi. Uotanga imunda yawe ngo bagutwaze. Tibikunda njewe n'umprotokora nzambwira sinyigu ngurayizana sinyizana. Haleluya. Haleluya. Imana imuha umugisha cyane. Ni umubyeyi yarazi ko ntabizi. Icyo se nokiyobegwa. Sinokiyobegwa, kandi hari icyo Imana yadushize ku mutima. Hari umunsi tuzakibona imitima yacu igahimbaza Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana imuha umugisha. Amen. Agira impano nanje Imana imaze kumfasha kubera gukora cyane. Ngira nanje nari naragwaye iriya ngwara, nibaga ariyo mu muryango simbizi. Ingwara yo kurira, tukanezerererwa Imana. Haleluya. Imana izi guha umugisha. Iyo tubonye gusuriza tuzatwumva Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana izaguha icyo umutima wawe wifuza, kuko uzuneze. Hari umuntu gusa, hari umukobwa wambwiye, arambwira ngo iyo akubonye gusurize ngo azabona Imana, ngo ntakinda gukundira, ngo iyo utarize ntaza gukunda, ngo ariko iyo warize ngo azayumva afashijwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuzamura Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. 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 Akaririmbo kavuga ngo abazi kuririmba bafata mikro ryo mu mama. Hari umumama yasohotse. Haleluya. 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 Akaririmbo kavuga ngo
uruwera mwami Imana ibyaremwe byose bigushimire. Oh, uruwera mwami Imana ibyaremwe byose bigushimire. Oh, uruwera mwami Imana ibyaremwe byose byose bigushimire. Tuzamuye amaboko yacu, cyubahiro amashimwe ibyawe. Tuzamuye amaboko yacu, cyubahiro amashimwe ibyawe. Ari uruwera Imana yacu, ibyaremwe byose bigushimire. Tuzamuye amaboko yacu, cyubahiro tuzamuye amajwi yacu tumushima, twerekeje imitima yacu mu nzira zigana i Siyoni. Tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago turayikuzaniye. Tuzamuye amajwi yacu tumushima, twerekeje imitima yacu mu nzira zigana i Siyoni. Tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago. Tuzamuye amajwi yacu tugushima, twerekanye imitima yacu mu nzira zigana i Siyoni. Tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago turayikuzaniye.
Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Mani wa umugisha. Haleluya. Yesu mwana w'Imana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari umuntu waje kuri misi ikomeye, yagerageje bishoboka, yagerageje kandi yiteguye kare, yiteguye kare ngo akinge ikirere, kandi yashyitse arasenga, yazahamagara se Satani. Imana ishimwe kwizi
Hallelujah. ibareka Amen. zibareka. Woo! Nubwo tuba twicaye hariya titwohaguruka tudasenze. Amen. Hallelujah. Nuhaguruka atasenze aba yihenze, kuko umwanya turi gukoramo ni igihe gikomeye cyane. Yego. Hallelujah. 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 Ni igitangaza aho umuntu yemerera Satani kuza kugwanya Imana mu rusengero, kuza kugwanya ngo imitima ntiyumve Imana. Uza ubona uryamye ukabona urabyutse kubw'imbabazi z'Imana. Cyo ni ikintu gitangaje. Ukaza wahawe misiyo yo kumara abayumbe, wahawe misiyo yo kuvuga ngo ntihagire umunezero uba mu rusengero. Ni ukuvuga ngo yifashishije igiheko kivuye muri Kenya. Mupasiteri ukomeye niwe wamuhaye uwo musada gikomeye cyane. Yumvise amakuru, sisiteme irababwira ko hari abantu bagiye kuza ngo mukinge ikirere ntihagire amagambo y'Imana yumvikana, ariko ntawe uzagwanya Imana. Amen. Ntawe uzagwanya Imana. Hallelujah. Hallelujah. Imana igufite mu maboko yawe. Yes. Woyigwanya ukabaho. Ntigitangaza. Yes. Siko Satani zimara abantu ubwenge, umuntu ntasigara amenya ibintu akora. Imana ibabarire kabisa. Amen. Imana ikubabarire. Gusa ufite iherezo ribi, umubiri wawe uzoza utonyagurika mu bukecuru bwawe. Rero uzobugeza se? Ntabwo uzabugeza, kubera amaraso wanyoye. Kubera amaraso wanyoye y'abantu. Ufata umwana kubera urwango wanga Imana, kubera misiyo wahaye hano mu itorero, uzorangiza nabi. Umubiri wawe uzoza utonyagurika. Cyo ndakikubwiye mu izina rya Yesu, kizakubaho mu izina rya Yesu. Ntako utagize kandi kigugwa amafaranga menshi. Yatangiye gutya gusenga, Mwuka arambwira ngo karasaba imbaraga za sisiteme zaho, karasaba umusahada. Yasenze, ufite amaso rero atabona akagira ngo karasenga, naho karasaba sebuje imbaraga. Ariko tuzogwanya Imana ngo ishobore. Imana yaduhamagaye, uwo yashatse kwakira uyu mugoroba arabyumva. Ariko wewe tuzabona ubugingo mu izina rya Yesu. Nutihana tuzabona ubugingo, kuko waje kugwanya Imana mu rusengero. Cucu Medela egamne safite la perte. Sensation. igitangaza. Mana uzureka kutwereka bimwe, kuko tugeze ahandi. Hallelujah. Hallelujah. Mana ikubabarire, nutihana uzorangiza nabi cyane. Uzorangiza nabi. Umubyeyi umwe yahoraga akora ibyaha byinshi, yari yarahawe misiyo yo gusambanya abasore batoya kandi ari umukecuru. Hari ibyo tuvuga hano ga nabakwe, kunabakwe hano. Ariko mu Mana zuzu birambika. Suko ndakayayo pi, muzaje kubaza iwacu sindakayayo. Nzansarira hano. Ibisazi uzamfashe ni ibya hano. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yihane, ureke kugerageza inzu y'Imana, ureke kugerageza Imana, kuko uzapfa urupfu rubi cyane. Imana yarakwihanganiye, wabonye intumwa nyinshi, ariko amaze kunywa amaraso menshi. Imana ntizatuma urangiza neza nutihana ngo usabe Imana.
Torero ry'Imana wararinyoshe, wararimaze. Wateye abayumbe urabananiza. Wabamaze imbaraga urabanyoha, urabakama n'amapara. Urabakama. Ariko umunsi umwe mitondo Imana izayibuka yongerwe mu imbaraga. Amen. Hallelujah. Ako Satani itagize. Kuri nyoha. Kuvuga ngo niyinga intebe zose ziragaragara. Umugambi wakozwe igihe kirekire. Ariko iyo mission urayifata. Wanyoye amaraso, abayumbura mara, uranyoha imbaraga, urazimara, uragerageza uburyo bwose. Ariko igitsure cy'Imana kiri kuri wewe. Hari umunsi ibyo ukora byose bizoja hanze, bizokugaruka byose. Hatabuze ngo na kimwe. Imana ikubabarire. N'abandi bose mufatanyije. Imana iguhaye ubugingo, iki ni igihe cyo kwezwa. Kuko tugiye kwinjira mu impfu nyinshi. Tugiye kwinjira mu mpfu. Dufite abapfakazi tutigeze tugira. Umwana w'imyaka 15 ari mu gupfakara. Nuko mutaza mukora ivuga butumwa ngo mugende ruguru murebe. Gitangaza cyarabaye. Ubu tugiye kwinjira mu mpfu zitabarika zizorezo. Ariko ugira ubwenge. Yegere Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Yegere Yesu. Mana ibababarire abaza kugerageza inzu y'Imana. Hallelujah. 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 Murarakaye. Tugire. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Imana ibagirire neza. Hallelujah. Tugiye kuvuga ijambo. Umutwe uvuga ngo ibya Yesu ntibirindishwa impano, ahubwo birindishwa imbuto. Hallelujah. Turi kumwe? Muzamwumva ijambo ry'Imana. Ibya Yesu ntibirindishwa impano, birindishwa imbuto. Mwumvushe umutwe w'ijambo. Hallelujah. Agakiza Imana yaduhaye tushobora kukarindisha impano. Hallelujah. Kuko agakiza gatandukanye n'impano. Ubu twagize ikibazo cyo kutamenya Imana. Iyo umuntu afite impano azagira ngo none azoja mu ijuru, ariko ntaho bihuriye. Ni nko kuva aha na badolite. Impano n'ubukristo ni kure cyane, biratandukanye cyane. Badolite ni wabo mu buto, ni kure. Aye wowe. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ari mu kuririmba, yaririmba abantu bose baje mu mwuka, akamagira ngo nawe yagiye mu mwuka, akamagira ngo azoja mu ijuru. Ni nk'isi n'ijuru. Agakiza ntibakarindisha impano, bakarindisha imbuto. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Itorero rishobora kubaho ridafite impano. Itorero ry'Imana rishobora kubaho ridafite impano, ariko ryobaho rifite imbuto.
koko muranyumva cyane. haleluya Amen. tugire uki haleluya Amen. shanga bwana sifiwe cyane haleluya haleluya Amen. Amen. tugire uki Amen. haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. bongere tugire uki Amen. haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. bwana sifiwe Amen. haleluya Amen. agakiza niko gaciro k'umuntu iyo wamenye Imana ukakira umwami Yesu nk'umukiza agakiza kakaba muri wewe niho muza mubona wa mugabo w'icangiro Imana imuha igikundiro kubera Kristo atunze burya nta muntu wamenye Imana uzuba mubi ntawe yaba ameze gute yaba asa gute iyo gusa yakiriye agakiza pana nkakubu agakiza k'Imana agakiza Imana yaduhaye umuntu agahinduka akava mu byo yari arimo agahindukirira Yesu uwo muntu Imana direct Imana izimuha igikundiro abantu bakama bagukunda kandi ntibagukundira ukusa bagukundira ikikurimo tugire haleluya Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. haleluya Hallelujah. Hallelujah. Yes. imbuto bene data ntabwo ari watermelon oya imbuto si inanasi imbuto si pome haleluya Amen. imbuto si imineke imbuto si amacungu haleluya Hallelujah. nibanga benshi batatahuye rishobora guherekeza umukristo muri bino bibazo byinshi igihe amacakubiri yabaye umuntu akicarana n'umuntu badashobora kuvugana imbuto ni ikintu nibanga Imana izi gutiza kugira ngo werere abandi kandi ubu nyine nicyo cyabuze ubukristo dufite n'ubukristo butagira imbuto Imana itubabarire Yego. abahe baganira mureke ndaguhagurutse jambo ry'Imana ko riravuga ko murongorerana uje kongorerana hanze hariho abantu bahakirizwa ku bandi kumana nje ntawe nzahakirizwaho uzankunda unyanganyange kundi gukundwa n'ab'imperuka bigufasha iki ntacyo bigufasha ni ibibazo gusa komeza kuzuza ibibazo akristo Imana idufashe Amen. uyu ni umwaka wo kwera imbuto naje kubabwira ngo mureke twera imbuto Bwana sifiwe Hallelujah. ukora witwa umuntu ukomeye utagira imbuto urubusa Imana irakureba igahindukira Imana idufashe Amen. haleluya Hallelujah. 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 haleluya Hallelujah. imbuto ntawe ushobora kwera imbuto ngo bamukomere amashyi ntawe imbuto aho kugira ngo zikuzamure ziza zikumanura k'impano uzo wakira impano ukamuzamuka ukamutangira kuzamuka muzoreba abantu bafata ibiheko nta muntu wese utazubirukira cyangwa umugabo werekwa isi yose izi imukenera abantu bose niwe basaba nimero abantu bose niwe basura abaguha ifaranga twagaza tuja ku mustari
umugabo umwe yageze werekwa bakamuha ifaranga ariko ubundi kubera ko imuza mutora twagusengeye twese tuva ibyuya maze ukamumusigaza inyuma ngo aguhanurire ubu hawupfumuza n'abarangi bari mu guhanura igitangaza kikaba akamamusigaza inyuma yamara akamupfunda ufite umutima mubi rero akamahisha yewe kuko twese icyuya twabize ibyuya. Impano izizamura umuntu ariko imbuto ziba zimumanura. Nta muntu wera imbuto baza bakomera amashyi. Imana idufashe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ahubwo bazabona ko uri agapfu kabona ko udakwije. Ngo bana abayumbe. Ngo bayumbe badaheberekwa badahebagira ute. Ese kuragira ngo kwerekwa kuruta isengesho. Aho kugira ngo unyerekwe wo sengera cyane ufite imbaraga z'Imana. Haleluya. Haleluya. Maherekezo ni meza cyane nta utazuyakenera. Ariko maherekezo atarimwo gusenga tacha kugeza. Haleluya. Amen. Ese kuko muranyumva? Yego. Ngo cyane. Cyane. Mande. Haleluya. Amen. Mandera yarabyibushe aza komeza gapanuka. Uzingene twageza tugumana mwibuye na Mandera. N'umwana mwiza ukumumubona ariko Mande nkundira ziriya nyama ntizo. Haleluya. Haleluya. Gira umutima wera ndakuzi data. Ariko yemera kubyibuha gutyo tuzobugishoboye ubuyumbe kabisa. Kandi gani wabo tuwabonye igihungu cha pasiteri hariya cikiyumbe kera cyaje zigitangaza cyabaye. Sinzi ko muzi Rumenge bari hanze. Rumenge yanganaga gutya ariko gira ngo yo ntibagira umukeni wabo uzureba gusukabona n'abana bo mu bibabisi. Abantu bose bazabyibuha. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Tugire. Amen. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Amen. Impano ziza zikuzamura ukagira ngo none wakijishwe. Ariko nasanze iyo utasengeye impano izikumara. Muzareba abanyempano benshi barananiwe kubera iki? Bumvise ko bamaze kugera ahantu. Ariko kandi imbuto nizo zigaragaza umuntu wamenye Imana. Haleluya. 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 Amen. Gute? Haleluya. Amen. Imana yangiriye neza ngenda ahantu henshi hatandukanye. Ariko mu by'ukuri dusa n'abamaze gucika intege kubera iki? Uri mu kureba ubutumwa twavuze tubone ko hari ikintu na kimwe gihinduka. Mana ifasha abantu. Amen. Aho kuhinduka ahubwo abantu gusubira inyuma. Bakomeza gusubira inyuma. Bakomeza kunangira umutima wabo. Ariko ibyo biba nibyo ugiye gusarura. Ibyo biba uyu munsi wa none. Nubwo abantu batakureba, bijya byose uzukora abantu batakureba, byose Imana igiye kubisohora. Bijya byose uzukora hataboneka, byose Imana igiye kubisohora. Ugiye kugaragara. Haleluya. Haleluya. Musenzi mwiza
ntabwo agwiza impano, agwiza imbuto. Umusenzi nyawe, haleluya, umunyamasengesho nyawe ntagwiza impano, ntagwiza kuririmba, ntagwiza kwerekwa. Umusenzi mwiza agwiza imbuto. Bwana asifiwe. Haleluya. Sindi busare ngo mbwirize cyane. Iri ni ijambo ry'uyu mugoroba, ry'uyu mwaka. N'umwaka kugira ngo utangire umwaka rino jambo rifate nk'ijyawe. Ni ijambo ry'umwaka, ry'intanguro y'umwaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Umusenzi mwiza ntagwiza impano, agwiza imbuto. Haleluya. Nta muntu ndabona wihanganiye imbuto, ahubwo benshi baza bihanganira, bakihanganira kugira ngo aho kugira ngo anezeze Imana ahubwo akanezeza abantu, aho kugira ngo atinye Imana ahubwo agatinya umuntu. Dutunze abantu batinya abantu kuruta uko batinya Imana. Mu itorero ukaba uri umukuru w'abanyamasengesho, ufite amafuti menshi, ariko abantu bakagutinya, nawe ukaba uri umuyoboke we, ugatinya wa mukuru w'abanyamasengesho kuruta Imana. Bo nibo bakristo dutunze muri kino gihe. Ukaba uyobowe, ariko uyobowe uzi ngo kuragwa mu mwobo ukemera ukawugwamo. Ubizi ko udahawe uja mu ijuru, ubizi ko uhawe urimbuka, ariko wamara ukanga ugakomeza gutinya wa muntu utazaguserukira imbere y'Imana. Uzaseruka wenyine, uzosamba ibyo wakoze. Imana itubabarire. Turi kumwe? Yego. Haleluya. Haleluya. Imbuto ni urugero rwiza rw'umukristo. Haleluya. Imbuto ni urugero rwiza rw'umukristo. Ntibazakumenyera ku byo wakoze, bazakumenyera ku mbuto. Imbuto ni urugero rwiza rwa Kristo. Haleluya. 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 Niba uri umukristo utagira imbuto, ugenda wongera usubire ku mavi ubwira Imana ngo ma umpe kwera imbuto, umpe kwera imbuto. Abantu bitiranyije imbuto, umuryango uri mu kuja mu bintu, bakaja mu bintu bidashoboka. Jewe Imana yambujije WhatsApp, ariko ugasanga bagututse, tuzuboneka mu makwe, tuzuboneka mu manza, tuzugira gutya. Izo si zo mbuto. Hari abantu bagira agashesho bakagira ngo nigwo rukundo. Agashesho bitandukanye n'urukundo. Ntabwo Imana yampaye kwicara mu gashesho. Imana yabahamagariye agashesho. Ngo yaye ngo sinoja gusenga ngo kubera kana katagiye. Bamwe bazasohoka hano bakaja kuganira ibintu hari. Agashesho uko sigo rukundo. Imana ibabarire. Amen. Haleluya. 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 Agashesho sigo rukundo. Ngo yaye ngo we ntuzuboneka, ngo uragoye, ngo ugira amahame, ngo ibiki. Imana izanshoboze umuryango wanje, icyo nshoboye nza ngikora. Ariko ntibazambona ngo aho bane wacu bagiye ngo nanje njeyo, aho umwuka yambwiye niho nzaje. Izo si zo mbuto. Kuvuga ngo witabye gusa umuryango, niba Imana imbwiye ngo we nagutumye ahanga genda, hanyuma umuryango ukambwira ngo singende, muri bo bombi nzumvirende, nimunsubize. Ariko bazavuga ngo yaye ngo warananiranye, gusigaye warananiranye, kandi bakagufata nk'umuntu nyine wananiranye nyine. Imana ibabarire. Yego. Haleluya. Haleluya. Tuzamura Imana ishubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ubukristo bwawe ntibushobora kurindishwa impano, burindishwa imbuto. Ni urugero rwiza. Imbuto ni urugero rwiza rw'umukristo ushaka. Amen. Haleluya. Numbona shaka ukambonaho utuntu tutari twiza, ntuzantinye. Amen. Amen. Uzonyegera ungire sister, kano kantu sikeza. Jewe nasabye Imana yampaye ubutwari bwo kubwira umuntu, aho kugira ngo nkugane ndakubwira.
unyanga ariko nkubwire dufite abakristo bagwije urugamba hano muri Mitondo mwujuje urugamba mwananiwe gukizwa ubuze ubutumwa mwumviye hano muzabubazwa uza abayumbe baciye hano uza ama message yaciye hano timugire ngo ari amagambo yose icuya cyumuvuga butumwa n'urubanza kuri mwe amarira turara turira kugira ngo mukizwe hariho abandi barara batekinika kugira ngo Mitondo ntizagira hiva ntizagira higera amacakubiri yanyu yuzuyemo Imana irababaye kubyo muhaye mukora Imana ibabajwe n'ibyo muhaye mukora umurimo w'Imana mwarawumaze byasigaye ari idini Imana ibabari Amen. Haleluya. Haleluya. Kubera iki muza kunaniza umurimo w'Imana? Hari umugabo wavuze sinzi aho yica. Yavuze ngo muze dusengera abapasteri. Nicyo cyifuzo kiranshimishije. Bani guhungisha. Abakristo kugira ngo dufate iminsi tuje ku karago nabonye muri Zayuni. Haba iminsi nta saha itagira umusenzi kugira ngo basengere itorero. Hari abanyamasengesho baba intercessor babayeho gusa gusengera abakozi. Umukozi akaza agashikira mu mavuta y'abamusengeye. Abakozi nabo akarago wagira ngo none barabakaho bahugije. Barazinutse. Simbambwira Mitondo ko ndabwiriza isi na Mitondo irimo. Ntimufite hano ntimufite abakozi ariko mbabwire umunsi uzoreka karago uzamenye kudaha utwara abantu mu ijuru uzabuha utwara abantu kwa Satani uzabuha utwara abantu kwa Satani kuko uzugaburira abantu iby'Imana ubikuye uzubikura ku iby'Imana atari zo kuvuga gucya ku mubiri bivuga ko niba udasenga uzugaburira abantu amaranga mutima yawe Imana ibabari. Amen. Abakristo nabo mushinzwe kuza mukaba ku karago mugasengera itorero mugasengera umurimo mugasengera abakozi nico mwahamagariwe kugira ngo ibyo basohora bibafashe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Abakristo tuzabamenyera mu kuririmba tuzabamenyera ku mbuto mwera muri quartier za Asanga hano mwaririmbye ariko reka bakurebe ku mbuto wera bakabura n'imbuto nimwe bagusoroma. Uri umuntu wateranyije abantu wamaze abantu mwitorera uho ruteranye. Abakozi baza bumva byinshi waje wavuzuye undi akaza akavugi uri umuntu uteranya nta mbuto ugira uzosha kubera wanze gukizwa. Ama message yirirwa za hano ni menshi cyane ariko icyo wirengagije ku munsi w'imperuka wihereza urahari. Ibyo uhaye ukora byose bizabija ku mutwe zose. Imana ibabarire. Amen. Haleluya. 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 Hari ibintu bitatu abahe bandika babyandike. Hari ibintu bitatu ngiye kubabwira bituma ubukristo bwawe burindwa kugeza igihe uzakomerera ukazagera ku Mana. Amen. Amen. Haleluya. 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 Ikintu cya mbere kizogushoboza kwera imbuto. Amen. Amen. Turi kumwe? Yego. Tugirewe. Haleluya. Koro kuri uwo muntu usinziriye kinogi. Rero umuntu usinziriye kinogi. Ari amayirengagiza akareba inyuma. Ndabera ibitotsi by'iki gihe ni amapepa turashize tuzamura. Yego. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Wow. Amen. Amen. Haleluya.
Hallelujah. Icyambere ni ingeso nziza. Hallelujah. Iyo uri umukristo wera ingeso nziza, agakiza kawe kaza kaka. Umukristo akwemba kugwiza ingeso nziza. Hallelujah. Amen. Turi kumwe? Yego. Wanasifiwe. Amen. Shaka. Hallelujah. 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 Icyambere ni ukugira ingeso nziza. Hallelujah. Iyo uri umukristo ugira ingeso nziza, abantu bose bazakuyumvamo. Ariko iyo uri umukristo w'indyarya, ni igitangaza. Nabonye abantu b'indyarya hano, natangaye ko nderekwa indyarya tizizabona Imana. Indyarya tugwije indyarya hano, undi akakwereka ko muri kumwe ariko yerekeyeyo. Amen. Mana ibabare. Amen. Ingeso nziza. Hallelujah. Amen. Ingeso nziza ni urugero rwiza rw'umukristo. Ingeso nziza, tugwiza ingeso nziza. Hallelujah. 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 Cyakabiri, ese ko turi kumwe? Yego. Tuzamurese icyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mu muhamagaro habamwe ibintu bikomeye. Mu rugamba. Iyo witabye umuhamagaro, uzuba umwanzi w'abantu, uzuba umwanzi w'umuryango. Hari iby'umuryango babwira ntibakumve. Imana ikakubwira ngo ugire gutya, ugire gutya, umuryango ntibabyumve. Igihe rero utumviye umuryango, bazagufata nk'ikinani. Unabaye ikinani. Kubera inzu umuhamagaro uremereye Imana yampamagaye. Kandi iyo impamagaye, sinza nje kubwira musaza wanje pasiteri ngo kubera uzuvuga ubutumwa ngwino tujane. Oya, nza mpaguruka nje nyine. Hari umunsi yambwiye iriya muri no nzira ijibara kugashika mu rubonje. Hariho intambara zikomeye. Ni cyagihe muzehe Rukema yitabye Imana. Muramwibuka uwo mwaka? Yego. Imana irambwira ngo kuri Kirisi hari hashize umwaka umwe mvuyeyo. Imana iravuga ngo umugabo witwa Munyana, Imana irababwira ngo wamuvuga butumwa ngo wavuze ubutumwa ngo abungeri barakizwa cyane. Ngo Imana yavuze ngo nibasuhuruka ngo bakore igiterane, ngo kandi icyo giterane ngo ni wa mukobwa wazanye ubutumwa ngo niwe dushaka hano. Ashakisha koroneri murumuna wiwe ninde hage Mushoda, ani guhumugisha. Aramushakisha Bukavu, arambwira ngo mwombonera umukobwa witwa Alice ngo mushiki wa Kado, mwomumbonera. Imana yadutegetse ngo nidusuhuruka dukora umukutano w'abungeri. Turi kumwe? Yego. Baranshaka simba kuri WhatsApp bakabura aho babariza. Imana sinzi ukuntu yantwaye namanisanga mu giterane Bukavu. Amen. Amen. Ngire gutya Mushonda arankwega. Arambwira ati barakubuze. Kuri Kirisi barakubuze. Bateguye umukutano hasigaye amezi 2 kugira ngo uwo mukutano ube. None ugomba kugenda. Ndamubwira nti ariko korone yinzira bibazo birimo ntubizi. N'abagabo bari bafite ka kuri Kirisi nta wazi upfuna ngo agere ni Buvira tambuka Buvira. None ndije nyine gutya nzofata inzira ngende ngere kuri Kirisi muri ino nzira nje nyine. Arambwiraga ngo nuko bantumye ngo kandi n'Imana yagitegetse. Ndamubwira ati biragoye. Namanje akanyarira ku musozi witwa Kanyarira. Haleluya. Haleluya. Biri Imana ngo kurambwira ngo nje kuri Kirisi muri bino bibazo. Ngende nje nyine nikoza ku bantu nabarihira tikati reka.
kandi hariho bamwe bari banyemereye, ariko kubera ibibazo byari mu nzira ati reka ntabwo bishoboka, umuhamagaro n'uwanje. Amen. Hallelujah. Igihe abandi basinzire we Imana ikakubwira uzubyuka ukicara abandi basinziriye. Igihe rero Imana yaguhamagaye tuzoja kubwira kanaka ngo yaye ngo bavuze ngo ugire gutya, ntibishoboka, ntabwo bizoshoboka. Imana iravuga ngo genda nzabana nawe. Amen. Amen. Nasezeye Pastor Kado. Muzehe we sinshobora no kumubwira yo kwa magwara atanze. Nzamubwira nkamuha ubuhamya nagarutse. Ngo biracitse ngo waramashije. Koza mbwira ngo waramashije. Hallelujah. Hallelujah. Pastor namubwira nti ndagiye ningaruka Imana ishimwe nintagaruka nuko muzondirimbire muzosirimbe zoba nguye mu butumwa nta kibazo. Hallelujah. 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 Amen. Ndagenda ngo nshika gukifizi bama bamfata. Muzamugenda muri babiri kuri moto. Ngo nshike bama bambwira abanyakaga karite kanje barambwira ngo cara hari muri ingara. Cara hari. Nanje mbona kibazo cyakomeye. Ndavuga nti hani ntigwana. Gitangaza kiramba barangi. Baranyicaje minota 30 rashize, isaha irashize, wa mumotari atumye wa undi twari kumwe kuri moto ati ndagiye. Kandi bari bagiye imisisi, uwo twari twicaranye ragiye imisisi. Ti none ndagusize. Ndamubwira ntese ko naguhaye amafaranga amwe ayandi uzuye muhushitse, none uransiga mbigenze gute? Uransiga hano ifizi nongere mbone iyindi moto ijana kandi amafaranga yanje wayatwaye, none kandi ntiyo yagusubiza, biragenda gute? Ijwi rya marimbwira ngo wigire nk'umusazi, ubasara bari bene wacu utasazi. Azaba gukandagira. Yego. Nama nigira uza wihagarara pana ntiyagira umuntu uza ngo agukandagira. Sasa munanifungia nini? Nifani. Ngo hii karte yako ngo inatia sispe, ngo na sura yako inatia sispe. Unasema nini? Sura yangu inatia sispe. Nakula naka. Sasa njoo hii sintakupatia pa kulete 10,000 francs. Nilete 10,000 francs nilifani. Niko na karte. Huyu mwenzangu mbona haukumuomba ulimwacha kapita, lakini juu naona sura hazifanani, si wote tuko Wakongomani, lakini hiyo ubaguzi wenu ndio inatumaka Kongo haitapona. Na mimi tunaona si bote tuko na karte, lakini unachagua kama nani? Ngoya uko ganasa zinaraka. Bwana sifiwe. Amen. Na mangenda kuri telefone. Simon Colonel. Tinaenda Luonja kuhubiri injili ya Bwana. Bamekamata karte yangu. Ngoleta recommandation. Nari mfite urupapuro rwa sepaki. Kuko sinari gutanga aho ntuye ntibyari gukunda. Ndarubahaye. Ngo kunaleta ngo nyirisha isha garanti. Ti recommandation ya Bwana yishagi garanti. Mwa mnakuwa kae. Timon Colonel, mimi naenda Luonja kuhubiri injili ya Bwana. Wamekamata karte yangu. Sasa naomba haraka mbio unifike eko niko hapa Fizi nafungwa. Tena nimechelewa mkutano Mon Colonel. Ukunta mainitari moni piko na mugira kuri telefone. Amen. Na mambo nako babiri begerana. Barongoreranye. Mbona ko baza ngo sasa ngo pastor Wewe unayuaka vya Wakongomani ngo tupatie hata 1,000 francs.
nuko Munanichelewesha saa nzima, mimi mtumishi wa Bwana. Munanichelewesha saa nzima, nachelewa, siwezi wapatia hata 1000 francs. Kera bari bagize ubwoba ngo wende pasteur, wende vizuri pasteur. Ndagenda naragarutse nije nabaye inshuti ngo pasteur nguko salama. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu. Kwera ingeso nziza ni imbuto nziza yo kurera umukristo. Ingeso nziza ni nziza muri kake, ni nziza mwanyu, ni nziza ku mugore wawe. Hari abantu batazabera imbuto ku bagore babo, hari abagore batazabera imbuto ku bagabo babo. Wamara hano ukakenyera igitenge cyiza, wamara ukavuga ngo uri umukristo. Abandi bari kuja muri telefone akaja kureba iz'umugabo yafashe, niba ari umugabo w'umuyumbi, umugore agafata telefone ngo arebe ibyo yavuganye n'abayumbi. Bagore b'abagore bashaka amabanga y'umugabo. Niba umugabo atabikweretse kubera iki ushaka kuvoge, uri umukozi wa shitani. Umugabo wawe yahisemo neza, wewe uhitamo nabi kubera kuja muri telefone itakureba. Ko nukubura imbuto. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri, mwumva icya kabiri. Amen. Amen. Ni naho ndi burangirize. Amen. Haleluya. Icya kabiri ni amasengesho. Bwana sifiwe. Amen. Amasengesho, udasenga ntushobora kwera imbuto. Udasenga, iyo weze imbuto nziza wamara ugasenga, nta kizakubuza gutunga ubukristo bwuzuye. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Amasengesho niyo dukamiye, niyo tumye tubaho. Tudasenga tuba twararimbutse. Jewe mba naribagiranye kuko naciye muri Impano. Bwana sifiwe. Amen. Hari umunsi bamfasha mfite kano gakapu ko guheka. Mupfurera umurambwira ngo we dada ngunaenda wapi? Mu gihuru. Cyo gihe nari mvuye kuri kirisi nzamutse ku biraro bije imirimbo. Namangwa mu gikundi cy'abamayimani. Baba bari mu gihuru nikaba babaje kota izuba. Namambagwamo ngo udada ngo uko wapi we? Niko evangeliste. Unaenda wapi? Naenda kuhubiri hapa kumalalo mirimba hapo mirimba. Ngo Mungu anakutuma sana yuwa kama uko mwanamke. Imana sizireba nguru umugore. Kwitaba umuhamagaro w'Imana ntibyoroshe. Amen. Haleluya. 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 Amasengesho azatuma agakiza kawe kuzura. Bwana sifiwe. Haleluya. Cya gatatu, nugusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Zo bintu ko ari bitatu. Haleluya. Amen. Hariho ikindi cya kane nakongeraho, n'ukwizera. Bwana sifiwe. Amen. Mwandika ibyo bine ni byinshi, gusa ndavuze kugira ngo mfupishe nje kurekera bene data. Amen. Haleluya. 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 Amen. Ijambo ry'Imana haleluya. Haleluya. Hano haravuga ngo simwe mwantoranyije. Ntabwo ari mwe mwantoranyije, nije n'abatoranyije. Mbashiriraho kugira ngo mubashe kwera imbuto, abantu babasoromeho. Dufite ikibazo ubu nyine kubera abantu batagishaka imbuto, bari mu gukunda bavuga butumwa, bavuga amagambo ashimisha imitima yabo. Uziko ndi mu gushika hamwe abandi mwakoranaga bakakwinuba kubera iki? Bafite utuntu bakora mwivuga butumwa mu kiyumbe, bajya saba yumbe, bajya nabatukisha abayumbe, ugasanga wabagoye kuko mutajanye mu byo mukorana mu izina rya Yesu. Yes. Haleluya. 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 Amen. Simwe mwantoranyije, nije n'abatoranyije. Mbashiriraho kugira ngo mubashe kwera imbuto.
Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yes. Ndashima Imana yampamagaye. Amen. Mu minsi maze gukora natangiye 2011 niho natangiye kuvuga ubutumwa. Imana impa ubutumwa tangira kuja ruguru. Amen. Amen. Twaya amagambo 5 y'ibyaha z'abanyamurenge. Ngenda ituru ya mbere, ngenda ituru ya kabiri, ngenda ituru ya gatatu. Puruka guhera ibubembe ugashitsa ku ndondo. Abantu Imana ikavuga ngo Alice genda uvuge bino bya nibatihana bino bya nzabirukana mu gihugu, igihugu cyabo kizaba amatongo, imihana izasha. Ndabivuga ituru ya mbere, ndabivuga ituru ya kabiri, ndabivuga ituru ya gatatu. Ariko abantu bamfataga ngo kagakobwa. Ituru ya kane nibwo yavuze ngo mwitorero birananiranye, genda kuri kirisi mu bungeri. Niho abantu basigariye, ndagenda kuri kirisi bakira ubutumwa mu mbaraga zikomeye. Amen. Imana ikora igitangaza mu biraro, mu matorero barabuhaze, mu matorero babaye abanyedini tibagikenera Imana. Ngenda ituru ya kabiri, ngo ngenda ituru ya kabiri Imana tugari misisi, ngari misisi. Ituru ya gatatu ngugera saramabiri, ndagenda ngera saramabiri. Ituru ya kane atuzamuka uje mu rurenge rwo mu mibunda, uzunguruka ururenge rwose rwo mu mibunda mu bungeri. Ndagenda ndazunguruka ururenge rwose rwo mu mibunda mpaye vuki zabyaha abanyamurenge bagiyemo. Turi kumwe? Yego. Ukunda umwana w'umukobwa kurara mu kiraro ntugire ngo biroroshe. Tibyoroshe. N'abantu baza babahotera kwisi. N'ahantu haba umwanda. Ariko Yesu yakoze igitangaza. Amen. Umuntu yo kwanga ahantu heza mwobona mu biraro. Jengira n'ikintu cinenesi. Bageza gushira amata gucya mu gikombe, sazi zikamazuzuramo. Kandi yo yaguyemo simba nkiyanyoye. Baninze baje kugura igikopo bakazapfundikira imisisi, bagashiramwo bakayateka, bagashiramwo amara bakaja kuyatereka mu ruzi bagapfundikira. Nukuvuga ngo nanywaga nasoma gutya nkamapfundikira, kandi ziza ziyenza Ni kutangaza. ziza ziyenza Birenze. Amen. Amen. Icyumweru uhaye wumvusha udashobora kubona amazi yo koga. Muzi ikibazo cy'abakobwa bagira. Amen. Amen. Ukavuga ngo niki Imana yangoreye iki kubera ikije. Abantu bakagutuka, abantu bakavuga ibyo bashaka. Hallelujah. Hallelujah. Bungeri baza bahohotera cyane. Hari umunsi umwana w'umuyumbe yaje mu gitondo aravuga ngo hariya ngo ari habungeri ngo ko baragutuka bikomeye ngo bavuze amagambo menshi ngo kubera ngo bamwe bakijijwe ngo urumogi rwabo ngiye kurubabuza kuko bazagwanika gucya kukirara. Ngo none ngo kariya kabwa ngo kaje kugira amapepe. Amakiza kari karemereye. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma umupfurero wari kuri centre ya kirisi w'umusenzi, Imana iramubwira ngo ugende ngo ubwire bariya ngo bahungu baheba tukumukozi w'Imana natumye ugorewe mu kiraro. Uziko nageza nzuka nkamasanga indako zirantondagira. Wageze ugira ucyo ukamufata inda hano, wagira ucyo ugafata inda. Iyo bazatanga twaturengeti bazaborosa hano nyine ku maguru. Nageza nisigaye nitwarira ishuka nyine, ariko ishuka zikamazuzura hinda. Hanyuma nzoza mpagarara hano wevuge ngo sikuka aravuga gute. Imana ibababari. Amen. Hallelujah. 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 Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Umupfurera araza arababwira ngo Imana yambujije amahoro ngo iravuga ngo kubera ngo muhe mutuku umukozi w'Imana ngo kararira n'agahinda afite ibibazo afite
ngo mwese ubu nyine mugiye kumema. Yarabasengeye bose baramema. Arambwira ngo ngwino nguje kubasabira imbabazi. Nutabasabira imbabazi barakomeza bameme. Baza kuntwara mu kiraro ngo abahungu bane ngo bose babaye ibimeme. Kubera amagambo baza bavuga. Imana ibabari. N'uyu munsi hariho abasoka hano bakaja kumvuga hano. Uko kumvuga kwayo niko kuzamura. Mutaramvuga sinoba nkomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndagenda ku rurenga rwo mu mibunda. Mvuye ku rurenga rwo mu mibunda nibwo Imana yavuze ngo ibijya byose wavuze warazungurutse ahantu hose. Ndaza hano i Bugande, ndagenda i Burundi, ndagenda muri Kenya, amakambi yose ndazunguruka paye mvuga bwa butumwa. Abantu bose babuca amazi barabwihorera. Bijya byose Imana yantumye ruguru byose byarabaye. Mugende mubaza amateka zose mubazi. Iyo mvuga hano nkavuga ubutumwa ntabwo simba muri politike, nahawe umuhamagaro uvuga uko ushaka. Ariko ni igihe Imana igiye gukora ibitangaza muzamenya ubutumwa twavuze ko bwaturutse ku Mana. Muzabimenya mu minsi iri imbere. Gutabagwa kwacu kugiye kugira muzabibona. Amen. Yesu. Haleluya. 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 Naravuze murirengagiza, mwarirengagije, mwabiciye amazi murabukandagira. Ariko nigihe ndabarahiriye ndakungusa umukungugu mu birenge. Ibyo mugiye kubona ni mutihana. Benshi bagiye kugira ingaruka zikomeye. Ruguru hose harashize. Nababwiye mu mwaka ushize ko nahazungurutse kuva igahoro rugashitsa mu Minembwe. Nagendaga ishamba amasaha 3 ntabona n'ahantu nkandagira. Urukenke urubabagwanyisha. Nikubita hasi butabarika. Urugendo rwageze goro hari uko urara mu muhana bakagufungurira bakakuzimana. Ariko ubutumwa bw'Imana mwarabwirengagije, ahubwo mukomeje gusubira inyuma. Abari muri Kenya nuko, abari hanze muri Amerika nuko, ubu hari abagabo bifatanyije n'abazungu kugira ngo bahahe imbaraga bazaja kuzimya umuriro uzubakwa muri kiriya gihugu Imana igiye kuduha. Mukomeze mukorera amapepo muzorigitira hano. Abandi bazigiye kurigitira muri Amerika. Abandi byaha murimo mugiye kuzaseba, muzifuza gutaha igihugu mu kiburi. Muzaha murimo ugwango mufite, amacakubiri mufite, Imana igiye guhesha umunyamurenga agaciro. Imana yacigiye kutugarukira. Hari igihe Yesaya nkiduteye umugongo, ariko igihe cyo gutaba kirahari. Igihe cyo gutabagwa kirahari. Tugiye kubana Imana igiye kutwubakira igihugu. Ko Imana iri mu kubivuga, izivuga none tukagira ngo buraca biba, ariko bigiye kugera ko turabona ikirari. Abakomeje kugwana bagwa, ariko muzasaba. Naje gukunguta umukungugu mu birenge. Mutagarukira Imana mugiye kurigitira hano. Abandi muri Kenya, abandi muri Amerika ntiba bazoza bumva gusizina y'ibyiza bihe bikoregwayo. Timuzabigeraho. Haleluya. Abera tugiye kugira agaciro. Twimwe ijambo kenshi twakubiswe hasi, twarasuzuguwe, ariko n'igihe bagiye guhabwa ijambo Imana igiye kuyobora, abazungu bazodupfukamira. Imana yaratubwiye mu minsi ishize ngo abazungu bazoza badupfukamira, ngo bakurikiye ya Mana y'umurenge. Kubera ibitangaza bizandikwa, abantu bakaja gutarama imurenge bakareba amateka y'ibintu byakozwe. Munkurikirane hano, munkurikire dore, munkurikire hano. Haleluya. 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 Iyo tuvuga aya magambo uzugira ngo ntaza. Umunsi wa mbere mvuga baravuga ati sibyo uhaye uvuga bizaba mu birara, ngo sibyo uhaye uvuga ngo inka zizoshira. Umuntu uri mu magabo mu nka 400 yaravuga ngo ni bagafate bagakubita. Ariko mu Minembwe iyo bambonye uzugira ngo ni jini babonye. Ngo wa mukobwa waje wewe
ujye usuzuguye niwe Imana izikoresha. Yego. Ibi mpaye mbabwira ejo mu minsi iri imbere mugiye kubibona. Mwandike. Imana igiye kubaka igihugu, abagwanyije ubwoko, abagwanyije igihugu, abitaza umugambi w'Imana, abagwanyije ubwoko, Imana igiye kubarekura, mugiye guseba. Ko ndabwira isi si mitonde mpaye mbwira. Ko ndabwira isi nuzogwanya muno butumwa afite ikibazo gikomeye. Imana ambwiye ngo ngiye kuguhorera, baragukandagiye, baragusuzugura, bagufata nk'ubusa, ariko biriya byose nakubwiye kuvuga byarabaye n'ibindi bigiye kuba. Imana iri mu kubabwira nyabuneka nimugaruke, nyabuneka nimwihane, nyabuneka nimushire hamwe, nyabuneka. Imana kiringinga, Imana ibategeye amaboko, ariko mwarushaho kunangira umutima wanyu. Ariko nigihe Imana igiye guserutsa ibyo mwakoze byose mugiye kubibona. Benshi bagiye gukundagurika, abagwari bigwara bitazakira. Cyubahiro cyabo kigiye gusubira hasi. Abapasitari bagwanyije Imana bagiye kugupigwa nka kujya kwa kabumba. Ntimuzamenya ko hari na bamwe bigeze bamwe ngo bagiye kuba nk'abantu basanzwe. Abihamagaye bose bagiye kuja hasi. Hagiye kuja abahamagawe n'Imana, abafite umuhamagaro w'Imana, ni Imana igiye guhesha agaciro. Haleluya. Abahamagawe nibo bagiye kugira agaciro. Abihamagaye bose bagiye kuba abantu basanzwe, kuko bije mu murimo utari uwabo. Hari habirubuye hano muri korari kuza kumara korari, hari habirubuye mu kiyumba, mugiye kugaragara mwebwe, ibyo ukora byose bigiye gusohoka hanze mu bibona. Abirubuye mu kiyumba kuza kumara ikiyumba, abirubuye mu kiyumba, ibikorwa byanyu mwakoze bigiye kubashira hanze. Munde si umwanya wo gusoma kado, uko ni uri wawe ntuzu isoma. Hariyo bataba bashaka bakahisha amaso kugira ngo mundebe ndarangije, wenda ntimuzongera kumbona vuba. Amen. Siku turi kumwe. Yego. Haleluya. Imana yambwiye ngo mwihane nimutihana, ibyo mwakoze bigiye kuja ku mugaragaro. Byose bijya byose wakoreye ahishe, Imana igiye kubishira hanze. Niba uri umuyumbe, biriya wakoze nibyo bigiye kugushira hanze. Umuyumbe waguye wananije abandi. Niba uri umumama, niba uri umuntu wese ufite icyo yakoze hano, agiye kugaragara. Ibyo yakoze Imana igiye kubishira hanze. Imana itubabarire. Amen. Haleluya. Mureke twere imbuto kugira ngo Imana itugarukire. Amen. Haleluya. Ko turabona agacu ko gutabara. Amen. Simbivuze uyu munsi, ariko uwagwanyije isezerano Imana izamuroha nka kujya yagize Farawo. Abagwanyije isezerano Imana igiye kubaroha mu nyanja. Niba uri umumama, niba uri umupapa, niba uri umuyumbe, uwagwanyije isezerano ry'Imana, hari ibyo Imana igiye gukora, muzabibonesha amaso yanyu. Ni igihe data guhaye amahirwe yo gusaba Imana imbabazi kugira ngo uzinjire mu gihugu. Kandi Imana izubaka igihugu nitumara ububyutse Imana yavuze bwuzure. Nibumara kuzura, abantu bazakizwa, bakwiza ubutumwa. Tuzoba twiteguye kugaruka kwa Yesu, tuzoba dutegura kugenda mu ijuru. Si ukubaka igihugu cy'umurenge, ahubwo ni isezerano ryuzure kugira ngo ububyutse. Niyo mpamvu mubona ububyutse bwagwanyijwe impande zose, ariko bugiye guturika. Icyubahiro kizaba mu banyamurenge. Umunyamurenge azagira agaciro gakomeye, kuko bagwanyije kenshi barihangana. Imana isa n'iduteye umugongo, ariko igiye kutugarukira n'imbabazi nyinshi. Amen. Haleluya. Imana yaranejereje kuvuga ngo abazungu bazaza kubera Imana yacu ngo baze bapfukame.
kuko ngo hari igihe bacecetse Imana yacu irazira tugwanirira. Amen. Haleluya. Elarte, medila eronze vidilarite. Saoni lariteste. Haleluya. Hallelujah. Oh! Indega zizoza zikubitanamo. Hariya mu mibunda hubatswe. Mana yatubwiye ngo hazubakwa amazu y'ama etage mu mibundi zubakwa bikome. Hazubakwa ibitaro bimaze nko mu mahanga baza kuvurirwa muri ivyo bitaro. Hallelujah. Hallelujah. Mwiteguye se muzoguma. Tusabe Imana umusaza wacu watugiriye neza. Ariko ni mudasenga. Ngoma yiwe izarangira muzoreba. Timugire ngo aya mahoro azagumaho hano. Turi mukubabwira ngo nimukizwe mwegere Yesu. Uri mu Mana Imana izamuhisha. Ariko ntimugire ngo ubu ngubu aya mahoro dufite ariko bizagenda. Uyu musaza yari uw'ingoma y'amahoro ariko murinda asezere muzoreba. Turi mukubabwira ngo mwegere Yesu. Uwegere Yesu Imana izamuhisha. Haleluya. Turi kumwe? Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kadusenge. Mbabarire ndarengeje niba narengejeho umwanya. Nashitse hano nza nisanzura. Kadusenge. Amen. Amen. Hallelujah. Bene data mureke twere imbuto. Haleluya. Kugira ngo tugere mu masezerano Imana itwishimiye. Haleluya. Hallelujah. Umuntu ushaka kwera imbuto muri uno mwaka ahaguruke dusenga Imana. Nushaka kwera imbuto mugakiza. Imana igushoboze ni wera imbuto n'ibindi byose uzabibona mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana tubwire Imana ngo idushoboze kwera imbuto. Niba twarahamagawe tudafite imbuto ntacyo twoba tumaze. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Wisengere jewe ndagufasha nko Imana yatumye kuko ubukristo budafite imbuto ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Tituzabamenyera mu buhanuzi, tituzabamenyera mu kuririmba, tuzabamenyera mu mbuto bera. Ibi bintu mpaye mbabwira bene data niwe bifitiye akamaro si jewe. Buri mwumwe azibarizwa ibye ariko Imana iguhe kwera imbuto kugira ngo uzabone cya gihugu cy'ubugingo. Tuzabanza turebe igihugu Imana izotwubakira imurenge agakiza tuvuga ibitangaza nitumara tuzaje mu ijuru tuzakwiza agakiza muri aba bose ni naco Imana yari yatuzaniye ariko turadevya ariko ubuzutse buzakwira isi yose ngo nimara gukwira isi yose hanyuma tuje dusange Yesu. Haleluya. Haleluya. Mureke dusengera imbuto urebe mu wawe urebe mu kazi kawe urebe ko werera umugore urebe ko werera musaza wawe ahantu hose usaba Imana wera imbuto. Mana mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ciye bugufi muri aya masaha papa. Haleluya. Jewe ndi umunyantege ariko wewe uri umunyembaraga. Abana bawe mwami Yesu barahagaze. Ndabasengeye muri kino gihe gikomeye abantu bananiwe kwera imbuto z'ubukristo. Ndabasengeye kugira ngo bere imbuto z'ubukristo. Mana ya Israeli Mana ikomeye. Ababyeyi bacu bere imbuto. Abasaza bacu bere imbuto. Abasore bacu bere imbuto. Mwami Yesu deba ababose bahagaze. Baragukeneye kugira ngo ubukristo bwabo bube bushitse. Ubashoboze kwera imbuto. Abantu bari mu gusenga ariko batakigira imbuto z'ubukristo. Ariko mwami Yesu oh la dila sikanga ya bodala patetala imbuto za buri mwumwe wese zigaragarema. Turabizi ko tugeze mu bihe bikomeye by'ubuhenebere bikomeye
ariko turasaba ngo uduhe kwera imbuto papa. Aba bose barahagaze ntibobyishoboza mwami, ariko wowe wabahamagaye kandi ufite umugambi mwiza kuri bo. Turasaba kugira ngo bashoboze kwera imbuto, kugira ngo mu gihe cyabo Mana bazagaragaze badakogwa n'isoni, ntibazakogwe n'isoni imbere yawe. Niyo mpamvu wadutumye amagambo ngo uyu mwaka umwaka wo kwera imbuto mu bukristo bwacu dufite. Uwo waduhaye uduhe kwera imbuto mu bwoko no mu mihana, mu mahanga yose. Mana, iminsi dushigaje uduhe kwera imbuto kugira ngo wa munsi tuzabashe kukubona. Aba ntago babyishoboza, ariko baragusabye wowe munyembaraga bashoboze kwera imbuto kugira ngo wa munsi bazabashe kubona ubwiza bwawe. Mwami, ndagushimiye kuko ubyumvisha ukaba ubikoze. Izina ryawe rihabwa icubahiro kuko ari ufite imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Yesu aguhe umugisha. Amen.